Ja sam Miloš Milosavljević i bit ću vaš mentor u radionici koja se zove Strategije za digitalne komunikacije, postavka i primjena. Imam 15 godina iskustva u oblasti digitalnih komunikacija. Kao što sam naslov radionice kaže, ona će kroz praktične primjere i upotrebu popularnih alata polaznike naučiti kako da postave i primene digitalnu strategiju primjerenu svojim potrebama. To podrazumeva pre svega artikulaciju poslovnih i projektnih ciljeva prema unapred definisanim ili novonastajućim ciljnim grupama o digitalnom okruženju u ciklusu digitalne komunikacije. Takođe, tokom radionice ćemo planirati i proizvesti sadržaj za digitalne medije, pronaći kanale i alate koji će nam pomoći da naše poruke i naše ponude stignu do željene publike i isprobavat ćemo tehnike kako da od te publike stvaramo zajednicu korisnika i klijenata spremnih da sa nama komuniciraju, odnosno da interaguju sa našim sadržajem koji im serviramo. Konačno, bavit ćemo se alatima za analizu i merenje uspešnosti naše strategije i aktivnosti kako bi u ciklusu planiranja, primene i analize i prilagođavanja u kontinuitetu poboljšavali korisničko iskustvo, kvalitet komunikacije i realizaciju poslovnih ciljeva. Se ostvaruje u partnerstvu Huba 387, odnosno Akademije 387 i Balkanske istraživačke mreže. Dobrodošli.